sustaining several injuries on head. Akaire kano halitukubaliza abantu bona abanyakukwasirwe akaire kano bakukoyimakoyimeza enyuma eyemitehimbwa ha polisi eya Kigorobya kandi obo okuseruliriza ni kugenda omaiso. Sasa ya Kagadi hariho omusaikia ow'emyaka 27 anyakwetegerezibwe nka Yona Kasigire anyakusangirwe afiire omu lodge enyakwetegerezibwe nka Muhabura Bar and Lodge ekusangibwa omu trading center eya Katikengeyo hanyuma eyokupangisa elodge eno kuba nayisemezamu hamu n'omugonze bwawe. Lodge eno ekusangibwa mu kyalo ekya Nyakarongo ekusangibwa mu kyalo ekya Kagugo omwibohora eriya Nyakarongo omunyamasaza eya Kagadi. Polisi eri mu nkola okutolereza kwayo kurora nti yayetegereza kiki ekyamaanyi muno ekirugirireho omusajja ono amanyirwe nka Yona Kasigire okuba nafeera omulooki. Leka tole ebisingireho. Yona Kasigire ali mwikazo wa Kagugo mwibohore lya Nyakarongo mwasangirwa fereiro muloje manyirwe nka Muhabura Bar and Lodge kusangirwa mu trading center ya Katikenge yo munyamasazi ya Kagadi hanyuma yo kupangisa kasika ko kwesemereza muno mugonze bwawo wa heru okusigikira Halidina tumuhimbise ali mukozo muloje nagambire nga babiri bano bayizege nibenda rumu nibanihizo kumara makasuma kake muno baitu kandi obuzikire saha isate zarwe bagio basangire Kasigira amazireiro kufoko muguta bajja kolora omusajja eja no mwisikiwe bagambe tagarumu yokuhumuramu ku benestezi bakwenda kubaza ati bagamba nti alo special room emso kwikaramu mukabaliza mu estazani bagante nango mu special room tinkwenda omusajja agamba nti eyo room eyero hekitabu ntenda kubazayo ngamba kange mboleke room niyo mukoleke mbalizemu bagangu baitu 15 gipangisa zihimba bahimbe omusajja embe 15 azimba ngenda mboleka room kumara kuboleka room bataha mu bakinga naito tugaruka mu byeto ngabesiki echeira sahanka isatu manager agamba nti baitu katwakerwa kubyama abafitaga kubyama muganji kandi bali abatahira mu room kwere barugiye manager ajaye ato bwagiyeyo agamba ngo omusajja no warumu wenko mukasitaro aganga hato no musajja katakwa kuruga mu room kandi twaja kubyama tukole tuta naye mugamba ntitera boso mugambi twaja kubyama kandi omusajja wali mu room takwenda kora kurugama agitera boso esima mara kumutera boso amugamba nti mwe cyarugama akomara mara king ogo nanararamu naba nashashule nasasura sente zo kurarama izanayiba boso wawaga manager agamba ngo boso omusajja yange kurugama iwe ijokoleki obaze nawe boso wono ko kwijja kweka asanga omusajja takwetengisa bosi ayiruka jamwanasi nahakiraho nasi kwijja asanga omusajja omuntu Wilberforce Asimwe ali mukama w'ekichweka kinagambire nga hanyume yo kutunga makuru gano emukire mu bwangu yamanyisa polisi hamuna bakikukwataho nuko basobola kuba nibakora okutolereza handugire ya binu byonna kozera investigation nawe iskibange bangambire omukusajja ogayizirike n'omukazi baija bakaguza room ngo bakwenda kumara makaire kateito muno omusiki akora room yagenda yakinguraho yabaha room basasura kumara kusasura immediately yakora ke musikina wa yarugayo zibiregesa musiki agambe zibegesa hemu negakika 40 chonka obwire bagenze kukingira mu closing gate bakinge bagende kubyama nibo bagande bayitorora room kuzikinga kusteka kufuro niko kusanga mu room yibasterimo umusejja no mukazi basanga arimo umuntu abyame umusejja niwe wenka arimo abyame umukazi tarimo so what they did bamukwataho umuntu takwehindura niko gwetererasi babebembeza bibohore lya Nyakarongo basabira abantu obutayikarani benagiriza no kwikarani bafayo muno okumanya habi kukwata abomezi bwabo nuko behale bigwerereza inkabino abantu kumanyira abantu kwekebeza gendwa akaro umuntu kuja ko mubara akoshaki umuntu no byo kumutalwanisha
from the genetic history lekebezeko nanka buruyire tusa kumanya ubundi baneka pressure ubundi ina buruyire ubundi mutalibanize so kati abantu kumanyago komese weitu cyari bomeze kwekebeza na examinations omukaire tukwatire mama kurugano police yakagadde baire maziro kubane hika kichweka kino kandi omutumbi gutwairwe hairwali lya Kagadi General Hospital okugwekebejaho niko hanyuma bagukwasa Uganda Tikule bituma banziro mutumbi twatwera gucebere bakutwara postmortem ndende bafunana umukazi wabira bina ukoganya kuvunana wa road ni nkire bakitari mu magezi nangwa n'umukazi nawe kitayitayine mushango kwa ngo zitayine mushango so mu magambo omugenzi alekera omukazi omukanya kwina abana basatu kandi waheranya kukwasira ogwati bambo ina mulekere n'omwana omu omukasoma k'emyezi 4 abantu abakwikira kimu basatu ni babakafo mulingo gutaketegerezebwe omwibohole lya Nyakarongo munyamasazi ya Kagadi bino bibaire byakyalisa gaba bwa Bunyoro TV agagumizibwe kuba tugireho omunyamasaza ya Masindi haikairoho okulwanagana hagati y'aba councillors abenyamasaza eno boteyoho na chairman w'entebe ya katano abenyamasaza ya Masindi omukuru Cosmas bya Ruhanga kandi bano abaika akasunya kamuni betaago kubanwa mu bwebembezi oboni bakozesa omulingo ogwokumwihamu bwesigwa kandi kino kikaba kikulirwemu kansalomu ayetegerezeiwe nga Isa Balinda ensonga zino zihambirize abakulasa b'olukwata okulu olw'ihanga kulugomwi omunyamasazi ya Masindi okubiteera menkaito okulola nti bataha mu nsonga zino noko barole Masindi yafuna okuteekana lundi okuculwana bano abakulasi bano bagenzere bebembeiwemu omukulasi bweisaza erya Bujenje omukulu Honorable Kiza Kenneth Nyenduoha katole ebisingira Haikairoho mpigiza ndabeho hagati eyaba councillors na chairman owentebe eya katano abwenyamasaza eya Masindi Cosmas bya Ruhanga alatabziri no kwenda okuya chairman omuntebe oboni bamwihamu obwesigwa ekihanuro kinu ekyokuyamu obwesigwa Cosmas bya Ruhanga kikaletwa omuhali aba councillor Isa Balinda nobukira banti ekiroto kiyabo kitasobole kuba nikiyikira wamumbere eno haroho nakatambi akaikaire ni kalibata mitimbagaine ekwaukana chairman Cosmas bya Ruhanga atabukire abakansala nagamba bakwisana bakumwijukiza ebyenyuma kugambi tinkonda muntu kwijja kunjuliraho manya maziga nye myaka 5 bunyagikiziro ya gansusuyi konka kineki akabiri tinkwenda kunyenyaliraho manya kundeteraho bikyebi nti bagende kuli mwa speaker kuli no baimpinchinga chairman capacity gireke iyo kumpincinga no basing on what nayo no kwata pen no garuka mungu we defending on what on a piece of paper okungamba tinja mu office which evidence has he attached iyo speaker we muna magezi nijya yalemere mu ya wana gamba tayo being stupid ngenda kubegese ngeso betegereze ngutinyi Karamasindi lona mbalinya giro kubakira I'm going to teach them ato kondo rwanu nauna wikyo kurwana kiro mu magezi iyo ijota kutandika kuparampa chairman haiguru ogurupire shode wa banzo rwane na shode wa so ne audio ya turukire na yebe ni kimwa bitu 20 mu rugunya mu nkabantu so itu nkaba councillors tukwenda kuya chairman mu office bai tukwenda chairman aterekereza ensobiza abena akora okunenanga na kuno okutahoire kuli kumuhalebi ebinyakuletereze abakurasi abamasindi bona omurukwatu rukuru orwihanga bebembeirwemu omukurasi wa Bujenje County Kiza Kenneth Nyenduoha taha omunsonga zino omulingo enfumu zabanyero za karambikirwe nteziri mu abakuruti zona twaija kutaha mu members of parliament kuliriza nsonga keze kutabura district yetu kutoza omulingo kwa way forward kundi okutoyera mu singa mu district council twaita district chairperson twahanuramu nabo twawura ensonga zaabo. Honorable Nyenduoha atugambire ebimuhalebi ebibazonzoire nk'abakurasi ebikuletereza okurwanagana kuno mu nyamasazi ya Masindi. White kano twitena council ensonga enkuru eri mu kwisane katandikira mu kasumika okukoma kwa speaker so harimuka hangover kutaka huamuga kakaruka speaker so kunia hatabeho abantu kwikara hamu kagamba karuka huire tubirugeho tutandike gukora emirimu y'abantu so tuketegeze nti harimu campus kyari mu councillors by district
kandi bayina no kusasa nabagamba nti boyikale ne bayikara hari ensonga nizuwa bait kandi zibanke zitahoire kyatwoleka kisani nti kutakoraga noko kukarugakara kurugo bakomaki speaker nobukira abantu abakurasi bakugamba zino ziri zimu hansonga ezikuleterezo kurwanagana kuno hagati eya chairman Cosmas Byaruhanga n'abakansala we Cosmas Byaruhanga akugamba kurwanagana kuno kukatandikira kimu hanyuma eya Minister Peter Ogwanga okwija okurambura entekaniza za government omunyamasaza ya Masindi yasanga zitali basire kurungi. Cosmas akugamba taija okuchulera haro ebitakuli bata kurungi kandi abantu ekibaina okumanya otakachuire ogwanya kato n'ensonga ezanya koje oina kubanza kuzitunuzamu amaiso. Ekizibu kinde kiro katandika katandika chairman Kao RDC ntugenda ku monitoringa twasanga ebintu bitayikire twayanga kubikiriza twayanga kubisasura sente zabe isigarayo. Hanyuma Honorable Ogwang State Minister wa Economic Monitoring nawe yaija yagamba nakwetaga project zinizo kurora ekikabihizamu abantu abamu bagamba kandona izirata nkwetagire ichoe n'abantu tunulire muno ensonga eyebintu emirimo yakozerwe kubi mu district shode work niwe bindi bije hanyuma shode work chairman warabata akozere ata monitoringire harona bakozere shode work ene hata utujunani bo itwena chairman warata akozere mu junani nabakozere bibajunwani warani bagamba chairman akakora ibintu ebiba muganyire nabantu abakozere biba buganyire nabantu abakozere biba babaganyire then ichwe na tuikale around table tuganyirangana betu yogamba chairman akazore bibi agende ababikozere basigale aho tukubatayikire. Cosmas agumize omulingo ayetekanize okuraganira hamu na buli omu niko batwale enyamasaza ya Masindi omumaiso baitu buli muntu aina kumanya halaina okukangira betu kintakwikiraniza nakyo nuko okuchulera nti nkoragane n'abantu nswekere ebintu ebibe bikorwa mu district ebiri mu shode work nize kwikiraniza na buli muntu wena tuikale tuhanure abukubyo kwihamu chairman obwesige kija kuletera district esente nyingi kandi zitaroho kandi obundi tomanya basakunyamu mbutayikire kana kyo nikyongera kufereza district abamu abantu abatubalizo nabo hakurwanagana kuno kutahoire haroho eva tugambiroho ebigeno maiso mu district yaitu newe tibikunyumira kuya okusaba aboho okugonzanga okwikiraniza nokuganyirangana hagati ya chairman na speaker hagati ya chairman na bakurasi baitu runda ba councillors ka kionka barabare ekibe ekikorwa ngo buli bwenguzi nokora kuba emirimo no butayikiza emirimo ya government nkusaba bitachulererwa batwayihabuzanga naho kinna kiri tukikole tutya kandi twamalira tugambire ebintu nkubyatandikire n'abakansala bagamba bo balirede kukola na chairman waitu habo kwa butugamba katurwane bundi ka onu kasindiko nuka blaming on omuntu waitu wa hansi ni wakubonabona habo okusigikira hali omukurasi owabujenje kiza Kenneth Nyenduwoha aina okugumya nti bantu bakugenda okugarukamu okukwatagana niko kisobole kuba nikikonyera enyamasaza ya Masindi okugenda omumaiso omulingo atusoboroyire baitu no kugumya nti kimwe kigambe kinyihiremu team zona side zona ziri willing ku reconcilinga nti buli okugamba we nagamba izi tulirede koraki kugarukanga namu tukatwa district mu maiso dakika 28 ezikubulayo okurora nti twatamusayi ina ezalobakyo kandi olimulozi mulungi okuba nokyali Habunyoro TV okurugali tutandikirega makuru gayitaga gumizibwa ga wiki omululimi lwaitu olunyoro lunyakitala okuyikira kimu akayirikano kenyini tugamba nti ikiriza tusobola okuba nitugenda mu mukawo munakake tukolowo esente z'abakama baitu tugaruke n'ekicweka kyaitu eky'omulundi gwa kabiri eky'amakulu gaitu agagumizi ikala katabazi nakwata
Abo kinonyura marwa murimo omukasheshaka. Apana bosi, agatuma harwa. Ejinentare niyo ndikunywa ekampamani ngakora kurunje mirimo yawe. Endare iye bosi. Kano ziho turebe. Ni karungi katabazi nyongera nako okubana sente tukiri kumara na nyamani ningenda ne bosi ngwanyo entare nambe imwe nezo buto mubere ekwa appetite kandi ekutambira sengano rukoro kandi wanyo entare namba ya kabiri nofuna mano mubere onyera ogeruka buto kandi mwabacyara enumwe cyama bikirizibwe aba National Bureau of Standards nyo entare obero wamani. Kanzali Sahara Muchuzi Mix kachusi semfumba sirintu bya malaga fumba tetucha fumba bino bimoyaya analya neda Sahara Muchuzi Mix hachuse kijangara no bangalya pizza niremo oteka Sahara Muchuzi Mix munyama omucharo mufumbu nawo wa hoteli wekwate Sahara Muchuzi Mix ojja kukora teringi mi baby Sahara Muchuzi Mix kawoma kalina kawowo kakora gravy baba oli wa hoteli obogura kamukamu akanzali Sahara Muchuzi Mix kali mu maduka ne supermarket zonna mu gwanga bwayagala okusubula Sahara Muchuzi Mix jangu ku Magi Traders mu kikubo eduka namba 15 Vinco Arcade hatanno jukira nti fe tukola ne Sahara tangawizi tea eranga kati yafuna ne Q-Mark kuva mu UNBS kakaso mutindo kuba simu noti musanvu noti nya 598 526 akanzali Sahara Muchuzi Mix kawo baba. Ngana kazuka kumacha nywa hill water okuzukusa obwongo n'omubiri gwange olwemba ku mulimu nenywa hill water nsobola okukwasaganya obulungi emirimu gyange olwemba lokola duyiro hill water nanyamba okumalako enkalamata n'ennyota omunokoma olususu lwange nga lulabika bulungi ecupa n'amazzi ga hill water bikolebwa ku mutindo gwa nsi yonna. Hill water yakakasibwa ekitongole kya UNBS asangibwa mu matundiro gonna eriggwa omusuubuzi oba alina omukolo tusange ku Rubaga Road ku Access Building opposite Hotel Sajavaro oba ku factory yaffe Iganga so ne ku simu zino wammanga. Hill water, purity, nothing less. Oine business yawe oine ebyokutunda rundi oine ebyokukora kyona ekwakwetagire abantu bamanye Bunyoro TV turoho leta business yawe ogitere abantu maiso ija orange naitu ha muhendo ogokengangana tuli ha chombeko kya Liberty Broadcasting Services ha rugudo rukujja Fort Potro opposite Centenary Bank Hoima omukampala tuli kamo Chachira Road oba tuikira hasimu zaitu zinu 0 oba 0 kaga na munana chenda na munana 0 mukaga oba 0 kinana naina nkaga nemu ana na mwenda oba tuikire ha email yaitu nokwesa Bunyoro Television sales@gmail.com. Omulosi owa Bunyoro TV ekyokunyumiriza mu ekiyabanyakitala kireza kayekano nsobola kuba ni kutabarukyayo omukamu mulakakako na mbere twikaire tukola esente z'abakama baitu kandi akayekano kenyini edakika ziri 36 ezitutaya mu kichweka kyete ky'omulundo gwa kabiri ky'amakuru gayitagagumizibwa gawiki kandi kino tukitandikire omunyamasaza eya Kagati abaikazi omukyalo ekiya Nyakabiri Nyakibira Kahunde omuyibohora erya Isunga omunyamasazi ya Kagati harimo omusajja owabanagisizo kuba nibateera hanyuma eyo kumujunana okuba ali enyuma eyo kuli abantu oteeroho nokusera emaka gaabo omusajja ono anyakukenera okuba nateerwa yetegerezebwe nka Lawrence bamuhiga anyakwina emyaka 50 n'ebire y'obukulu katulole ebisinge ha
sigikira hali abaikazi abanyakubairi bebembeirwemu omukuru owentebe eyo kubanza owekyalo kino batugambire nti omwikazi mugenzi wabo Lolonsiyo bamuhiga ayikaire nakora ebikorwa ebitakukengeka hakyaro alatabuzire okugenda mu maka agabatahibe obwire obwekiro kandi ali busa kunyei kino kiretereze abaikazi okumutera muno kandi bayende okumwita ekihambirize abibyo kwerinda kuyimukiramu ekiro kyaijo terekereza ensonga zino drum we haidirisa ikisika kyangu nomkaza akingura idirisa hatira ura akajako zirati nkubaza rawuli habukuba bwironka takamukengeni rawuli nyonka njwire kusaba kwange hati bwajako zirati mukwata hano na hano hati ngambo kusaba ruhanga amumpayiro niwo musezi batani bangambira kuseranka wange ninzingo okujini mupakulende yo ntuyimuka haiguru ni muniga omusaje ongere okumurora na nyogo ni muniga ni mutera kwa ikikusoboka umwoyo nangamba munige biki ni kwata ni nige biki akepi bikangere okakundora ya nyimukyati itona twagenda twagwa kuli twabyamira okutukunu kandi nyowe nyagikwe sanga bayinanga abayine kukiriza kutayito muleke kumanyira ibintu mutamanyire omutogwa wange gwandi kujya kwetera hankonge ye mwanyi we yabwati hate kinte kyankonyere nyamanya stani yenkuzanisa tingisobora kanterere cyamani tubyamire nandiwe muterere ninkwata omunsawo ninhamwe simu ekyankonyere cyamani esimwe kacura katayito nagikwata kikimbabazi nanyura ulenguno ali mukayanga bunani imbe ya cyamani esimu kagitera ntagiteye uri ewe ensonga yange halira ulensiyo tugame ngenda kubaza halira ulensiyo yakajja wanga ali buse mirundi esatu ninsika kabaragara saha mwenda gwe kilo 10 empale agiteira hama haibega akora nyabunya mugambira ulensiyo nja kuokezo wange yangamba hagwaki otansesire bwito bakakimanya nyamugamba nikyo kwenda okyole ekyo kyako nyamweganyira hati kya kandi akoze byokulya abantu ebyo ite tutubimanyire kyonka bikurwa mu nju yabo kya katanu ijweri kyetali ASP Kenneth Bakashaba anyakuri OC station habwe police eyakagadi ayetombo isira habikorwa ebyabantu okutwalira ebiragiro omungaro yabasaba okukozesaga emihanda ehikire obakwa bayina okwetombo ita hali omonto abachozi kwagire mwabisaka batakusabire byakira wangamba nkasaba bikalema nyamugamba Raul nabuli okayijomuka ojwire mwalibusa ohulira nkakikugamba ntakikugambe nyakugamba Raul okayijomuka olibusa empali ogwa akayijomuka nyonza alirwa hanu nyine myaka student Raul akayijomuka saha mwenda gwekiro ajwaire busa empali aziteire hanu ntabikugambe nabi wangamba mu ruhanga brendo girambikenga nyowati nyine nekinkenga nekimu oyihiroho ebintu binyizira bwizira yayongera yanga nyamugamba Raul ebintu ebyabikukozira ngubene baitu habwe kisaka okakingamba ikintu cyo kutwara amateko mu ngaro mwende kambagambe umware twimuka twija abantu bona twine liste rw'abantu 25 abo Raul yatabarize hagire ikintu cyahika Raul hati ikireke abantu 25 nimwe tumwine businga mwaje tegereza kureka mukwatana sinkicyaro abantu bari yumbahinga uko abantu bari yumbakora intungu imumuremere muri yebi bintu bitari mu magezi eki nareba hani kinde cyaza kubita haragiyanyi yaza kubita yebi kwisho akuba banesti barawurene bingi dabandi baremera kuriya muzehe yarinka hariho muzehe yogo aha ogugu aha akanonywaho ekinte cyaza kubita